Twongeye kubashimira abakunzi bacu mudahwema kubana natwe. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe isano dufitanye na social media. Ese ni gute social media ihindura ubwonko bw'umuntu? Ese social media ihindura ubwonko bwawe? Yego ni ukuri. Ukuri guteye ubwoba abantu benshi batazi, social media ihindura ubwonko bw'umuntu mu buryo bwinshi butandukanye. Kandi bityo umuntu wabaswe na social media ntabwo ajya abasha kubimenya ku giti cye. Ese ujya wibaza impamvu rimwe na rimwe ufata telefone yawe ugamije kureba ikintu kimwe gusa, ariko ugasanga nyuma y'isaha wagiye kuri TikTok, wagiye kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube, WhatsApp n'ibindi? Kubera iki notification zituma uhita ushaka gufata telefone? Kuki abantu benshi bavuga ko badashobora kumara umunsi wose badakoresheje social media? Urakaza neza kuri News, tubagezaho ibiganiro bitandukanye bicukumbuye. Ubaye nawe wumva hari icyo wifuza ko twazakoraho ikiganiro, watwandikira ukatubwira muri comment. Tugiye kurebera hamwe uko social media ikorana n'ubwonko bwacu, impamvu social media ishobora kudukoloniza, uko social media igira ingaruka ku mitekerereze, ibitotsi n'ubushobozi bwo kwiga cyangwa gukora ikintu. Turarebera hamwe kandi n'icyo umuntu yakora kugira ngo ayikoreshe neza itamugize imbata. OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, nta mibare ihamye ku kigero cy'abantu runaka babaswe na social media, ariko ubushakashatsi buvuga ko hagati y'abantu 5 n'10% bakoresha social media bagaragaza ibimenyetso byo kwibasirwa cyangwa se kuyikoresha birenze urugero. Bavuga ko ku rubyiruko cyane abantu bibasiwe bari hagati y'imyaka 13 na 17. Iyi mibare ishobora kuzamuka ikagera hagati y'10 na 15%. Abahanga benshi mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe batanga inama yo kugabanya igihe cyo gukoresha social media nibura hagati y'iminota 30 na 60 ku munsi, mu gihe wowe uri gukoresha social media mu buryo bw'imyidagaduro. Bivuze ko mu gihe utari kwiga cyangwa se uri kwikoresha ibindi bintu by'akazi, ugomba kutarenza icyo gihe nibura hagati y'iminota 30 na 60, aribyo byaba ari byiza. Ubushakashatsi bwerekana ko uko ugenda ukoresha social media igihe kinini aribwo bigenda bigabanya ubushobozi bwo gutekereza. Mbere yo kuvuga ukuntu ubwonko bwacu bukora na social media, reka tubanze turebere hamwe ukuntu ubwonko bukora. Ubwonko bwacu ni nk'ikigo kiyobora umubiri wose. Ku bintu ukora, utekereza cyangwa wumva, byose biyoborwa n'ubwonko. Mu bwonko bwacu habamo ikinyabutabire cy'ingenzi cyitwa dopamine. Dopamine abantu benshi bakunze kwita ikinyabutabire cy'ibihembo. Mu buzima bwacu, iyo ubonye inkuru nziza, utsinze ikizamini, wahawe impano, cyangwa igihe ubonye ikintu cyiza kigushimishije, ubwonko bwacu burekura ikinyabutabire cya dopamine. Ibi bituma wumva umeze neza kandi ugashaka kongera gukora icyo gikorwa. Abahanga bakomeza kuvuga ko social media yubatse neza cyane ku buryo ikangura urwego rwa dopamine. Mu gihe uri gukoresha social media ukabona like, comment, share cyangwa followers bashyashya, ubwonko bwawe bubifata nk'igihembo hawe kubw'imirimo wakoze. Buri notification nshyashya ishobora gutera dopamine. Gusa kuri ibi ikibazo si notification, ikibazo kuri ibi ni ukumenya igihe notification ikurikiraho iri buzire. Ibi bisa neza n'uburyo imashini z'imikino y'amahirwe zikora. Ubwa mbere wakinnye ukabona amafaranga, uhora utekereza yuko niwongera gukina uribona amafaranga. Bimeze nka notification, iyo ubonye uhora utegereje wibaza yuko n'indi igiye kuza, ugahoza amaso kuri telefone yawe. Kubera utamenya igihe igihembo kizaza, ubwonko bukomeza kugenzura telefone inshuro nyinshi. Niyo mpamvu ushobora gufata telefone inshuro nyinshi ku munsi, guhora ureba niba hari ubutumwa bushyashya bakoherereje, kumva ushaka kongera kureba nubwo nta mpamvu ihari. Uko ibi bikomeza kwiyongera buri kanya, bishobora kukuviramo kuba umucakara wa social media. Ni gute social media ishobora kutugabanyiriza ubushobozi bwo kwibanda ku bintu dukora, ibyo tubamo bya buri munsi cyangwa bifite umumaro w'ibindi? Mu myaka yashize abantu bamaraga igihe kinini basoma ibitabo cyangwa bakora ikintu kimwe. Uyu munsi abantu bamenyereye video z'amasegonda make, TikTok n'ibindi. Ntabwo bashaka ibintu bimara umwanya munini, baba bahora bategereje ibintu bishya. Uko bikomeza gutyo, ubwonko bukomeza kumenyera amakuru yihuse cyane. Iyo bigenze uko, gusoma igitabo, kwiga amasomo, gukora akazi gasaba gutekereza cyane birushaho gukomeza kugorana. Abantu benshi bavuga ko batagishobora kwibanda ku kintu igihe kirekire. Bahora bashaka ibintu bishya gusa. Bahora barangazwa n'amatangazo cyangwa ubutumwa bugufi bica kuri social media. Ibi bishobora kukugabanyiriza umusaruro mu byo ukora byose, mu kazi, mu mashuri n'ibindi bitandukanye. Aho social media ihurira n'ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Iki ni ikibazo gikomeye nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ribivuga. Social media zikurura abantu kugwa mu ikosa ryo kwigereranya n'abandi. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bakunze kwerekana intsinzi zabo, amafoto meza yabo, ingendo nziza, imodoka nziza, ubuzima bwiza. Ntibakunze kwerekana ibibazo bafite mu buzima busanzwe. Iyo ubona ibi buri munsi utangira kwibaza ngo kubera iki ntagera kuri uru rwego, ugatangira kwibaza impamvu ubuzima bwawe butameze nk'ubw'abo bantu ubona. Bikongera guhangayika, ugatangira kwibaza ko utarimwe nkabo.
Ibi bishobora kugutera kwigirira icyizere gike, stress, agahinda, kunyurwa guke n'ubuzima bwawe no kwiyahura mu biyobyabwenge. Ni ngombwa kwibuka ko ibyo ubona kuri social media ari agace gato cyane ku buzima bw'umuntu. Ingaruka ku bitotsi. Nyuma yo gukoresha imbuga nkoranyambaga, abantu benshi babura ibitotsi cyangwa bagasinzira igihe gitoya, bakabyuka bafite umutwe ukabije. Abantu benshi baryamana telefone, bareba TikTok, Instagram, Facebook, YouTube n'ibindi. Gusa ariko tablet ya telefone yawe itanga urumuri rwitwa blue light. Uru rumuri rugabanya umusemburo witwa melatonin ufasha umubiri gusinzira. Uru rumuri rushobora gutera gusinzira bigorana, gusinzira igihe gito cyangwa kubyuka unaniwe. Iyo ibitotsi bibaye bike, ubwonko ntibukora neza, kwibuka biba ikibazo gikomeye, umusaruro mu kazi uragabanuka ndetse n'imyigire ikagira ikibazo. Nk'uko tubikesha OMS ivuga ko ingaruka ku rubyiruko ari nyinshi, kuko urubyiruko ari rwo rukoresha social media cyane. Ubwonko bw'umwana cyangwa umwangavu ntiburakura neza nk'ubw'umuntu mukuru. Niyo mpamvu bashobora kwibasirwa cyane n'ubucakara bwa social media. Nibo bibasirwa cyane kubera ko bahora bashaka kwigereranya n'abandi, kandi inshuro nyinshi bagirwaho ingaruka n'ibitekerezo babona online. Ni ngombwa ko urubyiruko rwiga gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bubafasha aho kubangiriza. Ni ngombwa gutekereza kuri ibi bintu twavuze. Social media ibintu bibigira ku bantu, ariko ntabwo ariko biri gusa, kubera ko social media ifite n'ibyiza byinshi. Ni ngombwa kwibaza ngo ese imbuga nkoranyambaga zifite inyungu? Yego, zifite inyungu mu buzima. Imbuga nkoranyambaga zifite inyungu nyinshi mu buzima iyo ikoreshejwe neza. Ubushakashatsi buvuga yuko kuyikoresha neza ari ugukora ibi bikurikira: gutanga amakuru y'ingirakamaro, gufasha abantu kwiga, guteza imbere ubucuruzi binyuze mu kwamamaza cyangwa kumenyekanisha ibintu byawe n'ubundi buryo butandukanye. Social media iri imwe mu nganda zitanga akazi kenshi cyane kuri iyi si. Ubushakashatsi dukesha Adobe buvuga ko bitoroshye kugenzura ngo umenye neza abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nk'akazi, kuko bamwe babikora mu buryo buziguye abandi butaziguye. Ariko ubwo bakoze mu mwaka wa 2022 bwagaragaje ko hagati ya miliyoni 207 na miliyoni 303 aribo bakora mu buryo bwa content creator. Social media zifite umumaro kandi kuko zihuza abantu batari kumwe. Ikibazo si social media ubwayo, ikibazo uburyo tuyikoresha. Dore uburyo bwiza bw'uburyo wakoreshamo social media. Ishyirireho igihe ntarengwa. Ntumare igihe kinini uri gukoresha imbuga nkoranyambaga utabizi. Irinde telefone mbere yo kuryama. Fata igihe nibura hagati y'iminota 30 cyangwa 60 utarimo urakoresha telefone mbere yuko ujya kuryama. Gufunga ubutumwa butari ngombwa bigabanya kurangara, kuko telefone ikomeza ikwereka ko hari ubutumwa bushyashya buje, bigutera amatsiko yo gushaka kureba ubwaribwo, bityo ugaba wakisanga wagiye no mu zindi mbuga nkoranyambaga utari wigeze ubitekereza. Wasoma ibitabo kuko byongerera ubwonko ubushobozi bwo kwibanda ku kintu. Wakora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha ubwonko gukora neza, bukakohereza umusemburo w'ibyishimo kandi bikakugabanyiriza gutekereza cyane no guhangayika. Girana ibiganiro mu buzima busanzwe n'abantu atari kuri social media. Ntugashingire ubuzima bwawe bwose kuri internet. Social media ni igikoresho gikomeye cyane, ariko mu gihe uyikoresheje neza. Niyo mpamvu tugomba gukoresha social media, ariko ntitwemere ko ituyobora. Bakunzi bacu dusoreje ahangaha, ariko ntitwasoza tutababwiye ahantu twakuye buno bushakashatsi. Twakuye mu gitabo cyitwa Digital Minimalism, inyandiko z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima OMS. Kwifashishije kandi n'inyandiko ya Adobe. Turabashimira kubw'umwanya wanyu mwatanze. Ubaye wumva nawe hari ikindi kintu twazakoraho ikiganiro, watwandikira muri comment. Ubaye turakora subscribe, turakwibutsa kuba wayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe.